ruševine su danas skromne. Tek dio zida i kameni lukovi obrasli su u zelenilo, ali ono što je ostalo snažno živi u legendama. Prva govori o Ivanu, mladiću koji je u davna vremena, dok je zemljom harala kuga, poveo svoju braću na dalek put da pronađu novo mjesto za život gdje neće biti bolesti ni neprijatelja. Ivan je pratio najsjeniju zvijezdu Sjevernjaču i zbog njegova zagledanja u zvijezde prozvaše ga Zvijezdan. U jednoj gustoj šumi Zvijezdan i njegova braća odlučiše sagraditi sebi dom. Tu je ostao najmlađi brat Ivan, a ostali sagradiše sebi kuće nedaleko odatle. Zvijezdan je sebi sagradio kuću u srcu najgušće šume ispod zvijezde Sjevernjače. Tu je nastalo najprije selo koje prozvaše Zvijezdan grad, a poslije je Nikola Zvjezdanić dao izgraditi i utvrdu. Druga predaja, mračnija, govori kako se zid s južne strane utvrde Zvijezdan grad stalno rušio, pa je Nikola Zvjezdanić upitao mudrace što bi to moglo biti. Zvijezdoznalac Ambrozije mu reče kako u zid treba ugraditi najljepšu djevojku u selu. Nikola se uplaši jer je najljepša u selu bila njegova kći Danica. Kako ne posluša Ambrozija, njegova se kći skameni. No, onda je Nikoli došla pastirica Zvijezdana i ponudila se da nju ugradi u zid. Time je spasila Zvijezdan grad i Danicu oslobodila od zle kobi. Možda su i po njoj dali gradu ime Zvijezdan grad.